Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pulit ke Bangladesh kata ke Dhaka Metropolitan Police kelakam bagi arngut ke Briew ke Nongpynïap yu Sharif Osman Hadi unoi lam ke kinhu ke samla pulih ha Bangladesh minta kim don syu hakri Bangladesh bat kelawan Phet kerat ke Meghalaya. Wahadi ula syasian hakat aja uno pra arajar pusan berula klat no hakat praja uno pra arajar pusan hakat jaga sumar yau ha Singapore. Haga junior kram kelar thai ku bor jangari Bangladesh. Additional Commissioner ke Dhaka Metropolitan Police USN Nazrul Islam ulakam bagi arngut ki Briew ki bidon keti ban Nongpynïap yu Hadi ketau Faisal Karim Masud baru alam gir Sheikh kilak Phet kerat na Bangladesh India bak larung ci India ling baga kapot jangga halughat na Meghalaya bat layarap beki deki trashnong na Meghalaya bat na kapot pat la penkit yaki daga kali syatura. Ulang baula yo Kyntait balayo bat yaki Briew ke biarap yaki niki arngut bat minta ki Pulit ke Bangladesh kidang yakran baki Pulit ke India bakin kem yaki niki Briew. Henry ki Pulit ke Meghalaya bat kumjur ki BSF ke bidan hakan niki jalan Meghalaya la Kyntait yakan niki jengkam jong he Pulit ke Bangladesh. Ki BSF ki lakam bakam shim naran kuno-kuno ke jengrung tu ki Briew ke bana Bangladesh ci India lim baki kapur ke Meghalaya.